CNN gi news report matungina asumna makoina haibado RT news Russia gi news channel ni masina directly maduti Iran da Israel na hit to bi aisini Iran gi atai mafam da nate nuclear facilities labor mafam singda CNN gi matungina US gi official singna multiple source da gi intelligence gi oiba pau phangi madudi Israel ki manungda preparation makoi lokhat di hairi Iran ki hairi mafam sing stay strike to bagi atupu hojik phawbada Israel ki official sing site gi phawla khibati leiti intelligence sing na haibani strike to bi yai aduga masi chumse chumgani maramdi Iran US nuclear deal talk success oikidre Israel na US na taksin duna lakpo nong sanglakle Iran di strike to na si haiduna adubu US na wagi wa waira discussion ki matung da solve to si haiduna lairakpani but masi fail oikrabani na Iran da thamkiba wa Iran di yakidre aduna topic ase hot oikre CNN ki report asida wafam simu si yauri mauti Israel ki Air Force sing na heavy flying practice chathari maramdi Iran kumba country makoi ki nuclear facilities ay from target tawraga mai paktuna lakpaka haise arai wafam din nati masina kari kumbo ikrabadi kari oirakani kari kumba attack tawrakabadi kari oirakani war experts sing na for the prediction tawnatri adubu yamda sathi film dioni world war for weekend sini Russia amadi Ukraine ki marakta chatharibu war ase hojik phawda lepti aduga marak asida ceasefire tawratuna Donald Trump ade Putin ko war lona duna ceasefire gi ofam ase am phajana pukhalakna yam kan laknari adupu masigi moment sibawti war loitri ngasi UAB ahum Moscow gi mathakta pairaki amasu modu shot down tawi makoi gi defense system na haibu ki pau tai aduga quite interesting oi pau amana Putin han boina visit tawki Kursk ka harpa region asida Kursk harpa region asida ngasi tha tarin pandagi Ukraine ki forcing chancel utana masida atopa country ki forcing ka hire toraga masibu capture toraga Russia dagi masi piroi amati masigi mahuta atopa bakoina Ukraine ki atopa konsin kraba pom sigi se demand tawni kai yamna kanna masida investor ga yamna lakna rakpani asida mi kadang si krami public kadang chena krabani aduge matung da hojik ka haripa kuras ase completely evacuate tawkre completely Ukraine ki forcing ase tanthokre aduge matung da Putin ahan boina haripa kuras ka region asida visit tawki aduge matung da hojik masida nuclear power plant amma almost saba hogolak labani adubu completely oitripa masi phajana complete oina lakna kre masi ga na Putin order to kimauti border sing hojiksu secure na te border sing at any moment Ukraine ki forcing changsila ki bayai aduna Kursk region asida amuka public sing se hanjila kada bani matuna maram oiraga mine ama phumlam kholam sing ase loina clarification tawro public sing ase magi halakna masigi loina makhoi gi mi sing gi thugai khai khra yum kai kha toy khra masigi compensation puna loina mathang naina phajana pina hotna si haiduna Putin hairam ki hairi Among the Pakistan, the Balochistan province has Makoigi Balochistan Liberation Kangrup and Amalay said Makoya in a tap namasi issue say Matang Sagalak Liamati, Matang Amaki Matunda Ama Amakimatunda Amakani among the train hijacked okay, Masung train hijacked okay, say Mashidam senior crowd, Habirama. Pakistan army policy and Masida for attack to the liberation to Matanga Sipa, what to Imodi Army School Army ki angang sing school la thin ba angang sing bus am attack to bani haidi bus se blast to holam bani sta angang mari bus ase school dagi full angang sing tong la chat pa matam te angang sing pick up to la ka kalak pa matam da bus driver du ne assistant ne for children mo khomi taruk si badwane asini Pakistan ki Balochistan to ore se makoi ase koi Balochistan se piro nakoi ase nakoi ga khoi ga lera kan ponti nakoi gi loss tani haibu ki to matang step by step koi thawak ti sogalak liya Hojik Gaza da yam satiba catastrophic or condition situation as a world ki oina world ki chaw power countries ki makoi ki discussion ki matang wari mati Israel na chathari se Gaza da masi wai ga sutatre amati makoi lep lo happy mong chathara banina makoi ki relation ki alai se even kasi UK da makoi yam kanna makoi parliament discussion ta undri European Union da su madudi makoi agreement lai se Israel ka makoi ke trade agreement ama ma se hoji continue to gadra tawroidra masi puramak asigi yamna sathiba discussion ama yam kal chatha matang ni atuka Israel na kasi attack to se generator sing hospital macha musi ngali hospital gi generator sing de attack to ri haidi hospital to ran to ya tana pa maduda khara service pi
ꯃꯩꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯃꯝꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯃꯝꯕꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯕꯣꯝꯕꯥꯔꯗꯃꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯒꯖꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯤ 42 ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ UK ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁ꯭ꯔꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯥꯝꯊꯤꯡ ꯈꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯈꯔꯅꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ